balak pelai por tentang banjir dekat ban ya pelai ya top Afrika trong United Democratic Party na benta kan samoy harajar atuga du harajar atuga ki akan di ke manifesto tidak kerusai ya tadi ke ba ni ku keseng ni ba ke Julai berapa we kadang kam dia ka kot kia aman hilang om tang haka ibormet jong pat song snong andai kham tam e haki liang ka puli puthi ka rap kariam ka bahar miat ke imlang ka salam ka kam jong kai puthi maka ka ketiu yo kayo kokot habaro kiliam bat kunjuru ka punjing hambor ya ki samla ki jongi bakin nang kiu rat ki lentia ki jongi ki baki sim ki nak ki bakher kata kadai haka kam jede kai ni ka kam chok thai ni ka kam ban seng yaki kam na jong ki pinta her but ban yo yaki ni naka party ni bagi don kam ba ka plataka jong sarkar tadi bagi jong kapit kinabiang hukum niya yaki sort ki jongi dari benlong ki ba umlong su mo jutut na benta karoi kapa nanta saka kebahagiaan yang benta kini di belah Shanghai, bat kunjuru ia ki pelaya blok di long kami kiba syai kunrei bat khatam itu kiba ko di khonmet bat ketiu ia ka jingsem jinge jong pinong trei asha dengan wadi trei kelasi bro di phai pada saka di than nong bendong akaba ki surok rong segi snong baro timrong mat mat lu badam kam ban wanra ya kata kami hanya akaba kot makia baro liak ya biade bata kam yo jam ikwa man phai man penlong ki kun samla jungi ki betebit lengba ki institute di bawah skill development bagi coaching centers ini ke reta banyo bandung lam hakikat sokar yang dihap hikmat yang nomor ba dijela kiba sebar jalan mereka bagi video ya ke reta nang ba kan tampil di pun samla ibu puli kambur ikos but punjuru ban pendap yaki di kam di badang sa ako kitnat sokar ke hukum sungkam nagalian ke MPSC dari benong ako kopor kaba lukot kaban yarap ye kitu kiba kami banyo ikam kiba kila song sung ke ni kwa banlum dan tu personal interview ni tadi post grade 3 grade 4 ini ibadam yung personal interview banlong no on camera tang ba kemudian kucing syalian ban regularize ya ki casual but contractual employees betul di kwa kami but ya ka policy income tungjam but ka reservation na benta ki lat kan puli sabar katulog di kwa ban review dia. Kami ada berketerat boarding, ikut ban revamp bawa market oleh kebabut ban kelas non. Hakata kerukom nang ba keterat boarding hapo kajin kami jong ka MECL kan long ka basa iso pat balorkam in Peninsula ban sedang di micro hydro project. Nang ta di non conventional energy kiba nila
ban yo limba ka borsi bat kiwe bat ki thermal power plant hagi jaka khamtam hapangidon yu duyong hagi jaka badon duyong le dengila ban seng ye kini ki thermal power plant kami ni abi ade bat marpo kendo ikwa ba ki an ki badon po ke MMDR hak pat kiwe ki an mga jelan bakin kudup lang ya kinong ti marpo kendo ibare komtang ye ki bala he ki ba dan kaspa apo ban le dari kap bat ba kani to kam dei ban ta kade ya kamariam abi dei bat influx ni kuah ban budin bat sokat wi lebenta penmonra ya ILP bat ban pentri kam no ya ki an beladon lupa hajela bumba MSS RE bagi mi ban penggor juga sokat den ba kan tutup no ya ketin kasih berkaru apo beberapa wakra schedule jongka nanti sisa beri dia katkum ka rai pala sim da ka legislative assembly jongka dapat hawan Meghalaya.